Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka Office Jong U General Manager District Commerce and Industry Center Juai kala pelong ya ka 34th District Level Industrial Exhibition lani ka jing Pyninam ka arsngi ya ki tiar gitar ki jan kinam bat ki jingbam babunjat ha indoor hall lat thalabo indoor sports hall Juai ha ka jing don lang jong u MLA ka Juai constituency uba wailat miki shela ublalong kumkong san u Deputy Commissioner jaga West Jente Hills District uba BS Solia ublalong kumusembut kongsan ki officer sorkar bat ki Nongseng kam Lajong ki Belawan na West Jente Hills District na East Khas Hills District na West Khas Hills District bat na South West Khas Hills District. Yo kasi makiru ng tusok man kinya kilti ki procedure no baki yo ban seng ki kam ki tumu ki jeng ki sa jong maka hemta mai mi sila yatim mata aya nak tu kan sedang bun sedang dasi ki kam soka mu la ban kam duna kam perking la ban kam April no February di rei ini boleh di la ban singi kam la jong la ban yek ni jong ikja bat ngai ada pausha ke jiksumu dan ini district level exhibition maka YouTube buat ini district level exhibition complete di ya belum West Jente Hills dan di district pada juga belum dan subdivision ru di hantu lai wala ki nak samla dan ini dari si akan ya wa seng di kam lajong ki resources leni ki raw material tangwa wo pelain ya wadi mkam bukan wadi check finish product te nado import berin de yo ini liang yang sorkar nado sorkar yang berin department yang berin de liang yang industries basin tadi NRM ibon kam ter cibon ki training ki DAB tamai por mencuas nyau si yu wa ki control yang i onsin deploy yang i training large heavy training deploy yang i training large heavy training mem uman i kiwaya kiwa te kiwa ambition dani kiwa be kiwa yai cha i yang nok pa i ya ka profit pai bai i do wan ki ko wa kamai rabon ko jimmi rabon tani tinggal di UP hakani ka state UP hado ne ga si major business like naka mining to major business to so by the bar